Авсентим ордена фатынан таттатағы лицей остолы бойы. Тысырин осколаларығар бастыңынан аттанна. Мария Иванова себедестейді остолы бойы үлетін күне сарсырда 5 частан сағаланар. Төс үстен тақсы ғону меннеге сағынан ағатар үләхеттерден Жанна Бурмистрова көрісті. Бүгін бұғытарақ ехелдер оғылдар. Бұл жанайдар бұтын қайы хиджабыт, білімні хиджабыт. Жанай класса бұтығар барысын тардан кәхәбіт. Повардар 5 аңа часка калябыт. Астан білім, ағыз часка интернетті бүтін ағатан керем білім. Бұл халамат. Оғылдар бұғытарағы халамат хейлерін хөбілілер. Dabafka yenge jüroğlar bağlılar. Bugün tatatağlı лицейге середе олата үйрек кыһатыгар саха күнә. Сайбатчы таңны бутоголор чоран тыгын кытта бытарыхан кирен бурулу сылжар мин саламат үрдүгөр түһәлләр. 6 класс олаттары көрүек бетере үрдүгөр берт миннигестик исиминин бурдургачы иһен кебистилер. Мен хагын хөбүлүбүн эбин жебитер сибит хайбыт остолбутар хамышы сотон хакылы саламат онна махарон эттагын. Сака ахын астыры уратыларын өрө тутан үлехеттер тыгысырын осколаларын остолу бойдарын күрәгар жүлүр сүбәни сохута үйерде кыттыбыттар. Оскола терьер куюр күрәгын соботун 10 час устата катаран сураллар мин борхогун оңорбуттар. Онна мундунан биһиге буллагана тоғоңорду. Запеканка. Биһака бу Утукөлбетен хәлбәх тохпарҗы, отон үнәр, маньон үнәр, инде кудукте, аны бие отонуны ыламыт әмә катарамыт пастилаң ордут. Она онтыгыбытнан киенемит дә сахтырдыт. Саңа жига кирәд бурдук ситеһинән кынаттамы тасчыттар касымасылла бага саналара туолан, манны киең астыр терелинен толору орагайга үлелилерден кеме суг берәлләр. Асчыттар төс-төстән лаппа таксогону класстарынан араран күнгә түеттә ахаталлар. Быйылгы бюро жылыгар келдери биттен карта келдерди бит, школьная карта. Обанна именно право выбора бар болорга хайбыт, первый, второй генер, онда тохпутун мимитин икки холор мин теңе буарлар гына. Ас тоголлуда бар холор ого херер. Олин аны каямыт, онда школа буфетин билетер хылтан бу карталар келдерди. Бастың астағы сколы столы бойын асчыттара аны күхін өсөрдік тахымға сақабыт сирин аттата аяннықтара. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татта.